I sada počinje proglašenje srećnih dobitnika. iPad smo poslali visokoj devojci, duge plave kose, u crnim pantalonama. MP3 player smo poklonili simpatičnom mladiću, tamnoputom simpatičnom mladiću u zadnjem redu u crnom odelu. Laptop smo poslali starijoj gospođi, sede kose u crnom odelu. Poklonili smo mikser veseloj devojci širokog osmeha u sivim pantalonama. Televizor smo dali prelepoj devojci duge smeđe kose u sivoj majici u zadnjem redu. I na kraju poklonili smo mobilni starijem gospodinu u crnom odelu. Još jednom čestitke svim dobitnicima.